I pozdrav se naša Place, danas igramo jednu igricu Plague ENC ili ti, ne znam kako se zašte kaže, Plague inac ili tako nešto. Inače, ova igrica se uglavnom radi o jednom virusu koji vi pravite, možda ga imenujete, i koji treba da uništi celo čovečanstvo ili ti celu ljudsku populaciju na svetu. Kao što vidite, ovu igricu možda nađete na Steamu, sve da li je free ili ne. Ja sam iz skinuo, znači nisam preko Steama. Dakle, imate ovdje multiplayer koji je skinuo sa Steama, imate single player, to ću da vam pokažem, load game, što su odirali, leaderboards i tako te stvari. Znači imate Facebook, Twitter, čak i iPhone app. Dakle, da idemo u single player, a ovdje imate znači main game, speedrun i tako to, ali za sada meni samo unlockovan main game. Idemo continue. I ovdje, znači, ja sam malo tu igrao, znači, još davno sam skinuo igru, znači, kad primjer izaberete neki virus i kad uspete da ubijete cijelo čovječanstvo s tim nekim virusom, vi dobijete, znači, sljedeći virus, pa onda tako pobedite s njim, dobijete sljedeći, pa sljedeći, pa sljedeći, pa sljedeći, sve tako dok, naprimjer, ja s ovim nisam pobio cijel svet, dakle da, nemamo unlockovano. A inače, ovo je najlakše, znači, ti može najlakše dobijete cijel svet, bar me tako mislim, znači, idete ovdje continue, ovdje mi piše, znači, da sam dobio novi gen, znači gen dobijete kad pobedite s njim virusom iznova, kao što vidite ja sam ovdje dosta toga unlockova, zato što sam mnogo igrao, zato što mi je bilo dosadno. Znači svako od ovih gena, znači ima neku specijalnu osobinu, ovdje vam piše koju specijalnu osobinu sve to ima. Ja sam sve to izabrao. I sad idemo. Znači imamo casual, znači to je najlakše, normal, brutal i mega brutal, uvijek imam na casual, zato što, da, ja sam virus nazvao Gaming Show 1000, ništa niste vidjeli. Sad ću da imamo. Tako ću da nazovemo moj virus. I kao što piše, ovdje znači imamo, ovdje piše lepo, dobrodošli Plague ENC. Vi ste nova bakterija, da bi pobedili morate da evoluirate i da se proširite kroz svet. I time što ubijate sve ljude na svetu. Znači sad, ovdje pišeš neke tu stvari, znači imamo start location, to je startna lokacija i mi sad možda izaberemo da li ćemo, evo, na primjer, evo, ovdje, znači na Balkanu, Balkan States, možemo Rusija, možemo Amerika, možemo, evo, Afrika, možemo Kina, možemo Australija, možemo Japan, ali, evo, za početak, ne znam, i, znači, evo, ne znam, to neku počnemo kada ću ja mogu sad da izaberem, evo, Kinu, pošto ima najviše, mislim da on ima najviše stanovnika na svetu, ili da ima. Da, po ovom on ima najviše stanovnika na svetu. I počeli smo i sad se ono, ovdje znači imate koliko je infected, znači koliko je ovdje infected, a koliko je umrlo od tog našeg virusa. Znači ovo pokazuje, znači te neke transportne puteve, znači kao što je avionom, čekajte, to ću posle, avionom, brodom i tako i putevima. Sad ovdje kad kliknemo, znači da vam pokažem sam ga world. Ovo piše znači koliko je infected, znači koliko je inficirano, koliko je zdravo, koje su zemlje ovdje inficirane, koliko ima inficiranih, koliko ima zdravih, koliko umrlih, ovdje to neke računice, bla bla. Ovo znači ovo pokazuje demografsku kartu sveta i koja zemlja je inficirana. Ovo znači ovdje crne tačkice pokazuju mjesto gdje su inficirani ti ljudi. Znači ovo što sad kliknu, to su kao da kažem ti genovi koji se, kako kažem, evoluiraju. Ja moram da kliknem njih da bi dobio ovdje ove poene. A kad dobijem te poene, mogu da kupim, evo, mogu sad da kupim, na primjer, te neke update-ove za moj virus, što će da ga pretvori u smrtonosni virus i koji će više da se širi. Znači, abilities, koje su njegove mogućnosti, simptomi, transmission, to jest i overview. Znači, transmission je uglavnom, što više upgrade to će brže da se širi. Symptoms, što više upgradete, to su već šanse da umru. Oni koji su inficirani abilities, da bi opstao. Ne može lakše od toga. I ovdje znači tu dobijamo neke update-ove o igri, o svetu, kao i obično. I sad, znači sad to može sada traje, ovo sad možda traje 100 godina, a će lepo da idem ovdje, da ubrzam 3 puta više igricu. Znači ja sam tu neke update-ove stavio, dakle meni tu unapred kliknem na to, dakle da ne moram ja. I sad, na primjer, uglavnom za one koji vole, znači samo da gledaju što su uradili, znači ja sam ovako uzeti i ovako gledate kako se virus širi. Znači poenta svega je ne samo da se raširi virus kroz ceo svet, nego fora isto tako i da ubijete ceo svet. A to morate da uradite time što idete na simptome. I što više upgradeujete, to smrtonosni. Evo ja ću sam malo tu da upgradeujem, evolve,
evoluiraj, znači, kao što vidite, za svaku evoluciju traži vam specifičan broj poena, to je DNA poena, znači, vidite, svaki košta skuplji od drugog, što je logično. Evo, ću malo ovdje ovo da updateujem da bi mi preživao taj neki virus, pošto, kao što vidite ovdje, čekajte, kao što vidite ovdje pokazuje koliko je svet uspio da izleči, znači koliko je svet uspio da napravi lek za taj moj virus. Znači ako ovo ide, na primjer ako ovo raste, ja sam ga bukvalno najbolj zato što to je antidot za taj moj virus. Dakle da moram znači da ubijem ceo svet prema što se taj antidot napravi. Zato da je bitno da se ubije ceo svet i da se inficira. Znači uglavnom strateška igra, pošto ne možete tek lako da pobedite, ja sam stavio na casual i na najlakše, dakle ja ću pobediti sve jedno, ali vi možda igrate ono na hard i sve to. Inače, što se tiče linka za ovu igricu, nisam mogu da ga nađem, ali ponavljam, možda je nađete na Steamu, sad sam da li je free. A kao što vidite, svaki put kada se pojavi taj neki novi gen na nekom drugom prostoru, nekoj drugoj državi, to znači da je taj virus inficirao tu državu. Evo, sad ću da vam pokažem. Evo kao što vidite, celu Aziju inficirao taj moj virus, a to što se on širi. I time dobijamo ove dodatne poene koje možemo da iskoristimo da tu upgradeamo tu neke stvari. Evo ja ću da upgradeam tu neke stvari da bi mogu brže da se širi. Znači možete čak i kroz vakcinu, kroz životinje, kroz svašta možete, možda čak i kroz vazduh. Kao što vidite, cijela Kina se znači inficirala, što je negdje, evo, pogledajte ovo, evo. Ovo sad kad kliknem na ovu državu, to pokazuje populaciju te države. Kao što vidite, skoro čitava populacija Kine se inficirala, a kad kliknem van države, pokazuje populaciju celog sveta. Što znači da populacija Kine, pogledajte koliko ona čini svetsku populaciju. Mnogo. Znači milijardu ljudi je trenutno inficirano, a sada nije mrtav, zato što i dalje nisam upgradeovao toliko virus da bude smrtonosan. Kao što vidite, brzo se širi. Inače, ako nećete da vam ovo izbacu, ako non stop idete nedu opcijama pa namestite. Fora, što se tiče ovog virusa, dobro je da prvo bi trebalo da pustite da se ceo svet, da se raširi kroz ceo svet, a onda da ga napravite smrtonosnim, jer ako vam umru svi oni koji su inficirani, onda više neće da se širi normalno taj virus. Kao što vidite, meni se rapidno širi, dakle da, veoma je zanimljivo gledati ovo. Ako ste neki zao naučnik, to je bio najgori zao smeh ikada. Kao što vidite, mnogo se brzo širi, znači evo, ovdje i Rusija, dakle da, ubrzo će i ceo Balkan, a trenutno na Balkanu znači nema nijednog inficiranog. Evo ga, taman kad sam to rekao, izbaksuzirao sam ga. Gledajte koliko ja imam ovih poena, sad mogu nešto tu da, evo sad mogu na primjer, kao što vidite neki genovi mogu čak i da se spoje, pa možda imate znači dupli gen koji je mnogo smrtonosniji. Na primjer, evo sad, kad ovo upgradeujete, ovo je ovdje, vidite ovo, world, taj lek usporava se zato što ste ga napravili da bude imun na taj neki lek koji naprave. Naprimjer, svakim ovim upgradeom on je sve više imun na te neke lekove koji prave ljudi da bi se spasili. Naprimjer, ovo je najjače, ovo je najviše imuno na to što oni pravite, već 2%. Kao što vidite, znači toliko se brzo širi, sad ćete imamo baš koliko se ovo, evo, znači samo 2-3 države nisu inficirane, znači u Africi. Dakle, da ovo skoro je ceo svet inficiran. Znači, ali fora, sad fora, znači kad se inficira ceo svet, znači mora se čekati da bi se ceo svet inficirao, onda moramo ovo da upgradeujemo ovdje da bi svi umrli i time je ovaj virus uspio, zato što je bukvalno uništio to je ubio svakog čovjeka na svetu. I evo kao što vidite, ne postoji više nijedna zdrava osoba na svetu. Znači to je ono što ovdje piše. The last healthy person on the planet recently became infected with crvena paprika. Ili ti u prevodu. I posljednja zdrava osoba na planeti upravo je postala inficirana od strane crvene paprike, ili ti od mog virusa. Dakle da, faktički ceo svet trenutno voli crvenu papriku. Nije čuo što su crveni. I sad idemo ono glavno. Simptomi. Kao što vidite, ovdje piše lethality, ili ti smrtonost, kako se već kaže. Što više upgradeamo, ta smrtonost, sad se baš brukam sa gramatikom, znači ta smrtnost ovog virusa će postati sve gore i gora, dakle da idemo. Ja uglavnom već znam koji su najsmrtonosniji ovi simptomi, dakle da ovo ću ići na njih. Ovo ću ovdje, ovo ovdje i
čekaj sam malo. I ovo sad ovo je najgore, to znači ubija odmah na mestu, ali trenutno nemam dovoljno DNA, dakle da morat ćemo ovo sporedno, dakle da, i sad bi trebalo ovdje da počne da raste, evo, first death in Columbia, znači prva smrt u Kolumbiji i kad počne jedna smrt, to ide lančano ide. Kao što vidite, evo vidite, ovdje pokazuje koliko ljudi umire, znači trenutno umrlo 15 miliona ljudi, znači stvarno mnogo. Inače, ako usporimo igru, znači pokazat će nam se ovo ovdje, na to mora da klikćemo da bi uništavali, ali ako ne uništavamo onda će ovo da poraste do 100%, ako poraste do 100% onda će sve manje biti inficiranih ljudi. Dakle, da kompleksna igrica, nije toliko laka za igru, mislim ja sam sad stavio na najlakše pa ono. Znači, kao što vidite, kako se smanjuje ova crvena linija, to znači broj smrtnosti, vidite koliko sve više ljudi umre i kad sve ovo ne stane, to znači da je svaki čovjek na planeti umro. Dakle da ovo je stvarno ono igra za one koji žele da vide svet kako umire. Dakle da evo ga, još malo pa su svi umrli. Kao što vidite 6 milijardi ljudi je umrlo od ovog virusa, umrlo od crvene paprike. A ovdje piše koliko ljudi je ostalo, znači evo manje od 100 miliona ljudi, manje od 50 miliona ljudi, manje od 20 miliona, sad još malo evo ga, manje od 10 miliona, 7 miliona, 5, 4, 3, 2, 1 i sad ćemo manje od milion ljudi, dobro, pola miliona. Crvena paprika destroy humanity. Crvena paprika je ubila celo ljudstvo na planeti. I posljednji ljudi koji su ostali živi, umiru i oni. I gotovo, svi su umrli. I kad završite igricu, to je kad ubijete sve, ne završite igricu, nego kad ubijete znači sve ljude na planeti s ovim virusom, on vam pokazuje statistike, koliko dana im je trebalo da ubije ceo svet, casual difficulty, koja je bila genetika, koja je vrsta virusa i cure progress, koliko je stil progresa lekom. Kao što vidite ovdje piše, crvena paprika je uspješno eliminisala ceo svet. I mi imamo exit i svakom pobjedom dobijate, znači, neki novi gen. Nadam se ste uživali u ovom mini, izvinite, ako ste uživali u ovom nekom mini review ove igrice i malom gameplayu, dakle da ako hoćete vidite na YouTube ili na Google ili čak na Steam, nađite ovu igricu, pošto izvinite nisam mogu da nađem i isprobajte za sebe, mnogo zabavna igrica, dakle da mi svidimo.